Anisha ko Anisha pide ka bro ba panamtam hapong ego Meghalaya Anisha ngam ti shukum no ba pyot kaya pide ka bro ka ba ay video yang iki YouTuber Pide number one ka kinte ba bien Khasi im dong ba not kuma piban kren kusbi Hire mang hi ba bait ya live stream jong pi wat la da pi kren kusbi Ban ki YouTuber Khasi ki yo video len ba ka ching le live jong pi Ha hoit nga ra uwe hi ba nga shit bait ya pi Na do min chwa ha do min da ba pi da le live ning kong e din nat palat ya pi ko tay bang a lor la do pin one no shot ne Meghalaya ngam la wakin du ya pi man ka pon na text ya pi hin re pin ju reply la da nga comment ju pin reply hin re ya ki tu ki ba comments new ya pi kroy ban reply Tang nakatoba pi quite famous ha Instagram Isa bien ya ki Khasi ha to pi yo nong Ayu hi pi kren ken yang i ala jong ruka ju hi Hoi ngas ngoten not ba ya pi Hore dan nakadaw ba pi ken ya ki Khasi la jong mu pi dang de Khasi nga pi pa shi sien kas ni pim sas ngo tu hi Stop, ka kren bien Khasi ngam tu Call ya ka personal life junkie Iyo pin sa bebe shi sien kas ni